ayat 1 das Hubani ayat 2 sangga ayat na paduahon masuk ma liturgi na paduahon. Hinabagal ni partubuh ni Tuhan Yesus aima mahite na itobus na ibata hita jolma umbani dosa apa hamatean kuasa pakon sorok ni dosa tetap dohape manggonggomi pakon mandoi bue jolma mambahen pargoluhanon lambing kaso jana parohkon hamaguan halaniai mahite partubuh ni Tuhan Yesus ipagol pada bata aseite jangan tetap menjaga diri humbani dosa age bani zaman hamajuanon selaku bapa dibagas keluarga masyarakat pakon negara saya hotok dosa in malforja apa pasahuon kita joma tangan hitama liturgi na paduaho Hotok ope tarbogi barita pasal parlaho pakon dosa ni paramangon hubani parinangon aima berlaku kasar secara fisik pakon non fisik adong ope namarosuh marhata na koras mambolam apa marhata sumsam sunai homa adong kekerasan dalam bentuk langsai parduli be bani komunikasi langsung halani handphone HP doma ipadas hata nilai bata ubata bani Kolose tolu ayat 10 siang nasiam para malon uhalongi nasiam mal parinangon nasiam anjaha ulang Makassar dopak sidea tongon do HP lang si bahenon kasar dopak parinangon niomba sonai dopak kasoman jolma mubah matomon umbani parlahu na kasar bani gue namasa menon foto ope jubah pasal rumah tangga nomor sirang-sirang adong homa rumah tangga na igoran sirang so sirang sonai homa buai ope jumpa parinangon na padaskon na ibagas uhur ni halani lang jumpa holong apa kasih sayang be humbani paramangon urah ni mandun manon makatahon sirang hinorhon ni ay gawi maseda ma rumah tangga jangin ni intine pakohon ni dosa Habe bani hatani nebata Bani Matius bindu 10 ayat 6 nama katahon ase sengbi dua sidea ai tapi sadada gindo ai pe nado pinalomu ni nebata senguli sirangon ni jolma halani domma ipasada nebata bapa pakon inang dibagas rumah tangga natang perlu ihagulukon ai mamarsi halongan
marsiarusan, marsianjuan pakon riap, pator sahur rumah tangga marhite holong na kumbani na ibata. Bani hamajuan ni zaman on, domma buhay homa sobon biri-biri na lang adong si Parmahan bani. Langsay adong be bulat-bulat na sitong bani parsahap. Paruhuran, sonay humaparlao. Songon na bebas mandunuan on makorjaon atap masahapkan age ahap. Songon na maguan si Parmahan, buhay keluarga inorhon ni Paramangon, nalang pataridah kon tanggung jawab, apa hajong-jongan sebagai maling. Tugas apa tanggung jawab ni Bapak Aima Gade si Parmahan. Bani Johannes 10 ayat cia. Ya tahun do. Ahon do labahin. Barang ise na masuk humpakku maluah do. Keluar masuk maiya. Anjaha dapotan sepalang. Gabe Bapak Aima Gade si Babay jana si Parmahan. Ase keluar sepalang mana mampur. Merubah matongan Bapak Ay asegade si Parmahan na bujur. Salah sada tanggung jawab ni Bapak Nanuano langsai tarida be Aima memberi rasa aman sebagai malin pakon pimpin bagi keluarga. Yarap kondo asik hadiran di Bapak parokon mas diur apa sonangan sonai homa akanu pangiani rumah jumpaan parindungan. Tapi saya adong ope masa Bapak na ia biari parinangon lang dohor tumang hubani nyomba. Mahol berkomunikasi antar nyomba hubani Bapak. Apa Bapak lebih kabiriana curhat dan terbaik hubani nyomba. Onte boy do gabi dalam simbolis parokon dosa bani keluarga. HP Bani Kolose tolu ayat 21 dong tahun. Nasiam Bapa ulang mama koras tu nasiam dopak nyomba nasiam. Ase ulang mandoni isi dia. Kehadiran di hita Bapa Aima parokon damai malas niur apa kebahagiaan. Bapa na bujur Aima Bapa na boy gabi hasoman sa paruhuran pakon pangaduan ni hagalup pangisi ni rumah. Saya jumpa kita ma hagalupan in mahite namar pesta Natal Borgino. Gabe sahalang Bapa, boido doma gabe Bapa na bujur hita. Tapi anggo isukun hita hubagas huhurta. Doma nani hudalan kon haganup tanggung jawab sebagai Bapa. Ibagas habujuron pakon hasintongan tongon lang adong hitaon na sempurna boido hita lole apa lupa bani tanggung jawab in halani ai maningon konsisten mahita pita mahite tonggo pakon parsaoran na sintong dopak naibata ma mambayan hita boi jumpahan gogo laho mandalan kon in. Ase gabe Bapa pangguruan apa Bapa na bujur mahita haganupan. Amin.